لسر و پرسه هجای سینان چیفتیورک پارلمانتری دم پارتی وانه میوانه منه هجای سینان تو گلک خیراتی کردستان 24 مثلا پیدانا یانجی نویساندنا مافی هیویه با عبدالله اوجلان و آزاد کرنا صلاح الدین دمیرتاش دنا و ویرا پوره دا چه هیویه که دنا زیدتر ددتا سرکفتنا پروسه آشتی و چاره سریه یانجی او آرمانجا دولته لپیشیا خدانای مالا و گله سپاس بله ایرو وکم بیم سکرتریا komisyonu ekibine ve komisyonu raporu amade bike civiya le negişin encame ki ev revşnivîsek derxistinoğlu vegeren hemû partiye li ser vê revşnivîsê biskinin û şeklê dawiyê ji bo şeklê dawiyê dîtin nirînê xwe binivîsîne demak nîzik da ew sekreteriya wek raportör ê carde bên cem hevdi ve şekle dawiyê bidin û bidin em bînin radesa serok komisyonê bikin paşîz ew ê were meclisê Naha devê em serî de ser vê biskinin hêvî heye ki em bêjin şekla dawiyê dan raporê ew ê tiştekî nûh radesa meclisê bike ji bo çareserkirina mesela Kurd. Rastî hêviya me divê hêlê de tune. Çima tune? Em dizanin ki hemû partiya yani pênc partiya zî raporê xwe radesa serokê komisyonê kirin lê tiştekî nû negotin. باشه Yani guhatira bin madde destura bingehê madde 66 yan çelo dudu kes divê em destê xalê nadin. Berê îro cigirê serokê MHP got ku me li ser mafê hêvî li hev dikiriye ji bo ku Öcalan li ser bi mafê hêvî bi gemîn bê berdan li Sude bistîne. Zaten serokê MHP jî got ki em bank kir, banka hikûmet kir yani. Vekî banka em bên hûşiya kir, dadigeha kir, got ki bira Öcalan mafê hêviyê bistîne û ji bo em bên Demirtaş bira were mala xwe vegere mala xwe. Ne wisa? بله û ji bo du Ahmeda zî bira vegirin sen kursiyê xwe. Du tişt aftina serokê MHP'de heye, du problemenin, du pirsgirêkenin. Yekem çi ye? Ew wek lütuf nine yani. Eger daxwaz dikin ki mafê hêviyê bidin Öcalan wek em bêjin her du em bêkê serokê şarederê vegirin ser wezîfê xwe bi dehan serokê em bên şarederê hin ki li wezîfe derxistine, durxistine gerek nîzamek, kanûnek bê pêşkeş kirin. ها افته چه معناه مثلا گاوا بریارا دادگاه ترکیه هبه بریارا دادگاه مافیا مروفیا اروپا یج بو آزاد کردن صلاح الدین دمیرتاش هبه نای آزاد کردن لی بحچلی بی بلا دمیرتاش وگر نوازارو که خو مافی هیویه مجدار بو اوجلان چه به احمد ترک وگر سر وظیفه خو افتوی معنای که ترکیه دخوازه خوش در خستنا یاسایان دور بگره حتی که تمام گرتین سیاسی نه آزاد کردن به تایبەتی گرتین دوزا کوبانیه Aynı Musa'ya yani banga serokê MHP Bahçeli devvatê ki bi devkî bu gotini bankî. Eger Bahçeli bu gotine em demildest em ê wek yasayê ki radesta meclisê bikin bira ew yasa mecliste derbas be mafê hêviyê em bêjin qayînkirina qawîm êdî di koktel olê rabe ne wisa eger mahkemê heta ki biryar nede serokê wek em bên şarederiyê suçdar nekiriye gerek di wezîfe de neabitin hat abitin mahkemê biryar da ve şayê gerek di şinawî da qayîm nê tayin kirin meclisa şarederî navbera xwe da yekî nûh em bên hilbijêre ji bo têhatê ki hîn komisyon carde ve naxwaze em bên ji bo piskirêka mesela Kurd çareseriyekî pêşkeşiya meclisê bikin. Zatî bira rokê pêş de mafê hêviyê bidin Birêz Öcalan. Zatî mafê hêviyê bira Salahdîn Demirtaş rokê pêş de berdin zaten girtina wî bêheq û bêhiqûq bû. Ev 10 salan bêheq û bêhiqû di hundir de ye. Ne wisa? Bira zaten hemû şarederiya ki bêheq bêhiqû di wezîfe de aftina vegirin ser kursiyê xwe lê ewna çareserkirina mesela Kurd nine. Ev encamê mesela Kurdin yani. Eger daxwaz dikin ki mesela Kurd çareser bikin bira va gavana babijin
برا قانونا که حقوقی درخن هولی جبو هزارا انسان وگریان لسریچیان وگریان ولی جبو جیان سیاسی و جواکی جارد او قیمنا که mesela Kürt mesela که siyasiye باشه hem de kardikın gerek destura bengayı begwartın. تمام هجای چیفتیورک ترکیه کمیسیون آشتیه که هون وکه دم پارتی و اندامن خود دهنه دبیجن لسر اساس راپورا دماهیا و کمیسیونه او یاسا ورن داره خستن جوو و پروسه آیا جورین وان یاساین دهنه داره خستن چنه؟ آیا حتی چه قاسی ده خزمتا چاره سرکرنا پرسا کرد بکه یان جی اگر خزمتا چاره سریا پرسا کرد ناکه ده بکار به دریوه که Dütüş nişan dedi ki komisyon için radesa meclisi bike. Yakem çiye? Demaka nizik de cardan hanin rojavi berpisiyare belki hem ben hükümet şevirmen de hükümet serokan dibejin zati Kürt PKT milleti Türk'ün. Demildes cardımana diniz zaman. Dibejin ki zaten devleta Türkiye devleta Kurda ya neteviye. Hamu partisi zaten در راپور خود هانی زمان که ماده 66 ماده 42 نه گوهرتن اف شخص ده واتیه که komisyon چرا دست مجلسی بکه ام هیوی دیگین که مسئله چارەسەرکردنە سیاسی را دست بکه لی خواه که اوه تنه لسر وکم بین انجام مسئله کرد بسکن باشه مثلا هیرشا لسر کردان لباکوری روشالات سوریا و روژاوای کردستان امو هون دزانن که به اره و پالپشتیا ترکیه حتی انجام دان جلای ده سالاتان های شامه و یکی جی کرد لهر چار پارچه کردستان و دیاسپورا پر عاجز کرن و به تایبتی باوریا کردین لباکوری کردستان و ترکیه بسرکفتنا و پروسه شکناند آیا ترکیه بو درمان کرنا و برینا کردان بو چاره سر کرنا و کم باوری و نبونا باوریه برایاتا ده چه بکه Seri de gerek devlet Türkiye ev siyasetten ne şopandına. Çubu ev siyasette bırak Kürt venda bikin ki bir serkebe biraz serkebe. An Ateşe, an Daesh, an Embin, İsrail, an Amerika, an devleti Arap. Beseki bırak Kürt venda bikin ev siyasete kokta şaş bu yek. Dediği gibi peymana bence Çile, ye Paris'i kiledici Husariya ام بین کردستان روجاوا و لهباتن اک پیکات که ماینده نوزی لهباتن اک پیکات چو بو اوا ترکیه جه امریکا را گفت که تو گاز چی دیکی بکه لی بکه لی از پشکیری دیدم ته تیجی مل بدمه که باکور سوریه بگوتن آوانا ام بین خسریه کرده الهولی راک لی اسرائیل لا چو گفت هم دزانن سوی باره گویا ما وقتی ben پدساندن دو گوتن کرد بی اسرائیل تکیل دارن به خود تکیل bu İsrail'a گفت که از برجامدیت باشور سوریه dedim برچاوا تو چی دیکی بکه تیجی برجامدی منی باکور سوریه بده برچاوا لحد دکرن جبوی mesela eve Türkiye Bangemel Türkiye'ye çiye hem de bejin ki seve evare Dönülü Kürdistan'a herem ya federal, İroya en ben Rojava, Svebek ya Rojalat. Tamam ama tşekedin heye hece çiftiyerek. Mesela o desalata Şam'e desalata nihaya Şam'e bir dereceye ki lebin bandura Türkiye tıbıkhazi nakhazi. İro dibêjin em amade ne mafên Kurdan di çarçoveya destûrê da bidin heta zimanê Kurdî jî bibe zimanê fermiyê dewletê. Lê Tirkiye zêdetirî 30 milyon Kurd hene heta roja îro Tirkiye bi gotinê jî amadenîne vê gotinê bike. Ferqiya wê çi ye gelo? Yani zikak her peymana hel deveşînin. Peymana pêncê Parisê kê hilveşan serî de gelê Kurd li Xuseriya li Rojavayê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê li her çar parçayê Kurdistanê li diaspora raw serniga dostu hogirê wana zî raw serniga pişkirî ew peymana şindak şandin peymana sîr çile hate Rojavê gelê me çi got ew gelekî balkêş e em ji gelê Başûrê Kurdistan re zor spas dikin siyasetmedarê wan re li bir rêz Mesûd Berzanî re ji ber Nêçîrvan re ji Bafîl
Talibanê re hezar cara ji wan re spas. Serê de ji gelê me rojeva re spas. Gotin ya Rojalat Rojavaya Kürdistan yek welat e. Ew tenê rihê Gazî Mihemed şad nekir. Ew peymana pêncî Parîsê şinda xist. Türkiye wayî dide berçava. Bide berçava. Eger Kurd ev hişmendiya ki netewî derkete pêla mezin derkete em bên zeqeq û kolana derkete holê. Gelê Kurd eger paş wê hişmendiya xwe biskinin Türkiye zî siyaseta xwe bide berçava. Vê şinda rast e ji gor me rojilata xweseriya Rojava ji gor me nebû. Bakurê Rojavaya Kurdistanê. Lê ji gor wan zî nebû. Vê şinda em bên têkoşînê dest bike. Em car de banga hikûmet Herêmê Kurdistan dikin, piştgiriya xwe ji bo Rojava berdam bikin. Her çar parçeyê Kurdistanê ji bo xweseriya Rojava berdam bikin. Ew giring e. Baş. Hêja Sînan Çîft Yurek, Parlamenterê Dem Partiya Wanê gelek spas.